I wake up. Okay. Hi guys! So, update lang. So, I'm done shooting na for a YouTube video. K-drama recommendation. Ligpit lang natin itong mga wires dito kasi ang daming mga equipment dito like mga lights and all the wires, the tripods and everything. Yun lang naman ginawa ko today. Nag-film lang ako ng nag-upload ako ng video. So, I think it's a content day today. So, yeah. So proud of myself kasi nag-content tayo and we good. And yeah, and tomorrow guys, we will see kasi I think tomorrow start na ako mag-study and so on. Hey guys, I'm with Jehan again. That is your exam tomorrow. Hi guys. You'll have a good family. And so here you'll be given 10,000 pesos each.
1 minute. Oh, sino yun? Jay, 1 minute na lang. 10 seconds. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Woo! Yeah! Guys. Natawag si Jay. Ano to? Two-night staycation sa Mati. Dili lang Mati guys na resort. Kamakasa? Sa Americ. Worth 20K. Ako na feel right now. Ano? How? Nakakawala mo. Isa naman ko. Influencer man halid to. Mga dakong sila Papi Brad, sila DFG. Madam, si DFG. Daghan kayo sila dito agad. Grabe. Grabe, gitawag na ko siya. Hala, apil sa finalist. Ano lang si Jehan dito, silent lang. Pero, pa 90K na yan ano. Guys, nag-study naman ko ganyan. Nag-study lang siya kanina guys. Complete concentration ng 5.5 times 10 to the power of Isamok-samok rin ako ni siya guys. Pero, Tapos, guys, nadaw siya. Nag-unboxing. Unboxing. So guys, Okay. the moment of truth. Morning ilang gihatag na PR. Or Ay, like, din tawagan. oh, PR ba? PR ba ito tawagan na? Or kanang gift boxes. Okay. Guys, thank you so much pala for Pixel for inviting us. Thank you guys. Guys, adto gid mo kay kabalo mo nga no, the best The ilang best. arcade. Like good sila prices. Oh, tapos mas gwapo siguro if mag-ato mo ka ng group good mo. Kandili lang ikaw isa, di ka maano. Pero pwede pa ikaw lang isa. Napod sila katong solo Solo. game god. Kato pwede niyo i-try. Guys, Katong coffee machine tamang gusto na. coffee machine. Coffee machine. Guys, Bowman pa jud ang brand. So first kay ano, Ay, from corny. too corny. Char, social ilang kabalo na ko na social siya pag inanin packaging. Guys, Aesthetic siya ba? sunod is Next kay Pariha dyan Ano sa... yan? Ay, yung sama ni. Murag green Akan pa. peas. So, tulo-tulo ka ka lang yata sa 2 corny, guys. And then, sunod is... Next. Ay, tama, pang duty na ako. Tama, Jujay. Tapos dili Hoy, lang- dili, basta-basta. Dili basta. Guys, tama. Brand. Mahal kayo ni. Grabe. Grabe, Jun. Guys, happy kay ko. Plus 1 ko, guys. Grabe. Pati face mask. Grabe. Awal nyo. Right card. Ang right. Ay, di. Another box. Uy! Wow. Mon! Unsa di siya? Masa kaya ni? Daw? Guys, awang packaging. Wow! Wait lang! Found one! It's giving lagi. Guys! Ipanghambog ginawa niya. Guys! Social jud siya, guys. Walang tapon. Giving jud kaayo. Logo. Tapos dili pa jud siya kanang tipid food. Like Ito, daghan kayo siya. from Gum Organics pala, guys. Guys, dito pa lang sa face mask nila na mahal. Riker Techno. Thank you so much. Thank you so much, Pixel. Actually, kasi Raymond laman dyan ang nilang i-invite. I'm Lance po. Oh. Hi, Sir Lance. How are you? Kuratan mo na. Sa lifestyle niya. Hi! Wait lang, Jen, di ka na tuguga to. Grabe, legit Japan na jud ano, from Japanese arcade to Japanese From Japanese arcade to Japanese street food. street food. So, hi guys. Konnichiwa. Ano mo pag... Pag yun. Ulag to ito gabrihan. Lahi nakadako siya no, like mas dako pa atong good naman. Ay mas dako pa dito lang. Cookie Monster na. Ipakita kong cookies. Ginahan ko sa yung part na kalagay Chewy. na ay chewy na na ito. Napag-crisp. Nasa kasi. Alam mo yung chocolate ah. Ay, gada mo ba chocolate? Oo, ang matcha. Dili pait. Karinta niya ba? Honest review ko. Karinta rin no? Honest review ko ano ba yung ano dapat na kay Phoebe sa Solid Good. Nga,
Wala ni man nakaon. May feeling na eh. Wala ko na ang Wow. Lagi siya almond. Unsa? Yung almond siguro. Good morning guys. So today is Sunday but we have class sa review center. So I'm on my way right now. Time check, it's already 7:40. So yeah, let's go. Di ba na damage yun, natusok? Kaya kung kami siya nangihiram ng voice box, tayo may sarili tayo ng voice box. Acidosis makmak, keto, acidosis makmak. At nakala sa morning sa keto, acidosis makmak. Keto, acidosis makmak. Keto, acidosis makmak. Yan na. Sige na, on your own. Ready? If you're ready, say.